Urakaza neza hano kuri Key-Message 250 tukaba tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amazina wakwita umwana w'umuhungu ariko ayo mazina akaba atangizwa n'inyuguti ya A. N'amazina twagwitiyemo amazina meza cyane, amazina 50 ntuze gucikwa n'ubusobanuro bwayo. Bidatinze rero reka dutangire n'izina rya mbere, akaba ari izina ryitwa Alexander. Alexander risobanura umurinzi w'umuntu cyangwa se umurwanyi. Iri zina rikaba rikomoka mu Bugereki. Izina rya kabiri ni Asher, ni izina ry'igiheburayo risobanura umunezero cyangwa se umugisha. Rikaba kandi riboneka mu isezerano rya kera muri Bibiliya. Izina rya gatatu ryitwa Aver. Aver rero risobanura umunyabwenge cyangwa se umutware. Izina rya kane ni Aiden. Aiden rikaba risobanurira umuriro muto cyangwa se umuriro uringaniye. Rikaba rikomoka muri Ireland. Izina rya gatanu ni Anthony. Anthony ni izina ry'umuhungu rikomoka mu Kilatini mu muryango w'Abaroma wa Antonio, rikaba risobanura igiciro cyinshi. Izina rya gatandatu ni Alia, rikaba risobanura indirimbo mu Gitaliyani ariko mu Kigereki risobanura intare, naho mu Giperesi iri zina risobanura umunyacyubahiro. Izina rya karindwi ni Angel. Angel ni izina risobanura intumwa, rikaba rero rikomoka mu Kigereki, rikaba rivuga kandi ibiremwa byo mu ijuru. Andi mazina rero aturuka kuri Angel ni Angelos cyangwa se Angelas. Izina rya munani ni izina ryitwa Andrew, rikaba risobanura gukomera. Izina rya cyenda ni Adrian, risobanura inyanja cyangwa amazi, naho izina rya 10 ni Aaron, rikaba ari izina rero ryitwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu giheburayo, rikaba risobanura umusozi w'imbaraga kandi ushyizwe hejuru, kandi uwo musozi ukomeye. Izina rya 11 ni izina ryitwa Axel. Iri zina rikaba risobanura se w'amahoro, rikaba rikomoka muri Scandinavia mu Budage. Izina rya 12 ni izina ryitwa Addison, rikaba risobanura umuhungu wa Adamu, rikaba rikomoka mu Bwongereza. Addison. Irindi zina bakunda kwita Addison cyangwa se umuhungu wa Adamu ni Adamson. Adamson. Izina rya 13 ni izina ryitwa August. Ni izina ryiza cyane mu Kinyarwanda. August ni Kanama. Iri zina August rikaba risobanura kwiyongera cyangwa se ukomeye. Rikaba rero rikomoka mu Kilatini. Izina rya 14 nagwitemo ryitwa Adam. Ni izina ry'igiheburayo risobanura umwana w'isi itukura. Rikaba rero rifite ubusobanuro bwaryo bukomoka mu ijambo ry'igiheburayo Adama. Izina rya 15 ni Austin, rikaba risobanura ukomeye cyangwa se ryiza cyangwa se icyubahiro, rikomoka rero mu Kilatini. Izina rya 16 ni Amir, rikaba rero risobanura igikomangoma, rikaba rikomoka mu Cyarabu. Izina rya 17 ni Amari, rikaba rituruka mu Gisankriti, rikaba risobanura ubuziraherezo cyangwa kudapfa mu Kilatini, rigasobanura gukundwa, naho mu giheburayo rigasobanura byasezeranijwe n'Imana, naho mu Kiyoruba rikaba risobanura imbaraga. Abayoruba rero akaba ari abantu batuye mu majyepfo n'uburengerazuba bwa Nigeria na Benin. Abo bita abayoruba, nibo bakunze gukoresha cyane Amari nk'izina ry'umuhungu. Ni izina rero ryiza cyane rivugitse neza, Amari. Izina rya 18 ni izina ryitwa Obrey. Obrey rero rikaba risobanura ikiremwa ndengakamere cyangwa se umutegetsi cyangwa umutware, rikaba rikomoka mu Budage. Izina rya 19 ryitwa Atlas. Izina nagwitiyemo Atlas, rikaba rero ari izina ry'ikigereki, rikaba risobanura gutwara ariko atari gutwara imodoka, ni tukai cyangwa se gutwara ibintu runaka, gutwara. Izina rya 20 ni izina ryitwa Arika, rikaba rikomoka mu Kilatini n'Icyongereza, rikaba risobanura umuheto. Iri zina kandi ryitirirwaga abantu babaga bafite impano yo kurasa. Izina rya 21 ryitwa Adriel, rikaba risobanura ubufasha bwanjye ni Imana, rikaba rikomoka mu giheburayo. Izina rya 22 ryitwa Ashton, rikaba risobanura umujyi w'igiti cy'ivu, rikaba rikomoka mu Bwongereza. Naho izina rya 23 ni Alison, rikaba risobanura icyubahiro, rikaba rifite inkomoko mu Badage. Izina rya 24 ni Arta, rikaba risobanura umuntu ukomeye, rikaba rikomoka muri Celtic. Izina rya 25 rero ni As, rikaba rikomoka mu Kilatini, rikaba risobanura ubumwe. Izina rya 26 ni Aria, rikaba risobanura umunyacyubahiro, rikomoka mu Gisankriti, rikaba rero rikunze kwitwa n'abana bo muri Indonesia, Ubuhinde, nabo muri Iran bakunze gukoresha uru rurimi rwa Sanskrit. 27 rero akaba ari izina Alo.
Arlo ni izina risobanura umusozi ukomeye, rikaba rikomoka mu Cyongereza. Izina rya 28 ni Aiden. Aiden rikaba risobanura umuriro uringaniye cyangwa se umuriro muto, rikaba rikomoka muri Irlande. Izina rya 29 ni Alex, risobanura kurengera abantu, rikaba rifite inkomoko mu Bugereki. Naho izina rya 30 ni Antonio, rikaba rero risobanura indabyo cyangwa se ikintu cy'igiciro cyinshi, rikaba rikomoka muri Espagne. Izina rya 31 ni Alaya, rikaba risobanura ibyishimo, rikaba rikomoka muri basket. Izina rya 32 ni Alani, rikaba risobanura umunezero cyangwa se uw'igiciro, rikaba rero rikomoka mu Kigereki no mu Kidage. Izina rya 33 ni Alejandro, rikaba risobanura myugariro cyangwa se umurwanyi, umurinzi, rikaba rikomoka muri Espagne. Naho izina rya 34 nagwitiyemo ni Ashley, rikaba risobanura umuturage utuye hafi y'igiti cy'ivu, rikaba rikomoka mu Cyongereza Ashley. Izina rya 35 ni Andrea, rikaba rikomoka mu Kigereki, rikaba risobanura umurwanyi cyangwa se umurinzi, ariko mu Kilatini rigasobanura ubutwari cyangwa intwari. Rya 36 ni Andres. Andres rero rikaba risobanura umurwanyi, rikaba rifitanye isano n'ariya mazina nagiye mvuga Andrea, Andrei cyangwa se Andrew. Izina rya 37 ni Abraham. Abraham rikaba risobanura se w'amahanga, rikaba rikomoka mu Giheburayi. Izina rya 38 ni Ariel. Ariel rero rikaba risobanura umunyacyubahiro cyangwa se umuntu w'agaciro, rikaba rikomoka mu Budage. Izina rya 39 ni Abel, rikaba rikomoka mu Giheburayo, rikaba risobanura guhumeka. Abel rero yari umuhungu wa Adamu na Eva, akaba yarishwe na Kayini kubera ishyari, ngira ngo ni inkuru iboneka muri Bibiliya. Izina rya 40 ni Al, rikomoka ku Cyarabu, rikaba risobanura hejuru. Muri Korowani Al rero yari mubyara n'umukwe w'intumwa Muhammad, akaba kandi n'umugabo wa mbere winjiye Islam. Al. Izina rya 41 ni Aspen. Aspen rikaba risobanura kunyeganyeza. Izina rya 42 nagwitemo ni Adonis. Adonis ni izina rero rifite inkomoko mu Kigereki, rikaba risobanura umutware. Izina rya 43 ni Alex. Alex rero rikaba ari izina risobanura kurengera cyangwa kurinda, rikaba rifite inkomoko mu Bugereki. Izina rya 44 ni Armani. Armani ni izina rero rifite inkomoko mu Butaliyani, rikaba risobanura umurwanyi. Izina rya 45 ni Atticus. Atticus rero ni izina ryiza risobanura imico myiza, rikaba rifite inkomoko mu Kilatini. Izina rya 46 ni Aziel, rikaba risobanura Imana n'imbaraga zanjye, rikaba rifite inkomoko mu Giheburayo. Izina rya 47 ni Ambrose. Ambrose rikaba rero risobanura kudapfa, rikaba rifite inkomoko mu Bugereki. Izina rya 48 nagwitemo ni Aidan. Aidan risobanura umuriro muto cyangwa umuriro muke, rikaba rifite inkomoko muri Celtic. Izina rya 49 ni Alvin. Alvin ni izina ryiza cyane, rikaba risobanura inshuti nziza cyangwa inshuti ya kera, rikaba rifite inkomoko mu Kidage. Izina rya nyuma ryo rya 50 nagwitiyemo ni Anderson. Anderson rero rikaba risobanura umugabo cyangwa se mwene Andrea, rikaba rifite inkomoko muri Scandinavia cyangwa se no mu Bugereki. Iri zina rero ni ryiza, Anderson, umuhungu wa Andrea cyangwa mwene Andre. Murakoze cyane, mwakoze kubana natwe. Ni Key Message 250. Mwibutse gukanda subscribe no kuduha igitekerezo.